90 килограмм میان کامرانشاه استاپیریان با الدر ورزشکار از تیم بی‌طرف. اینجا توجه خواهیم کرد. کامرانشاه استاپیریان با لباس‌های سفید به میدان می‌آید و رقیب او باشد الدر با جدوگی کبود. اینجا روی گلیم آمدند. طوری که قید کردیم هر دو این ورزشکاران در گران پری دوشنبه در سال 2023 با هم در مرحله نهایی قوازمایی کرده بودند و در گران پری دوشنبه کامرانشاه استاپیریان در برابر آلابردیف غالب آمده بود و هر دو هم جایزه دار گران پری دوشنبه می باشند. کامرانشاه استاپیریان نشان طلا به دست آورده بود و آلابردیف الدر باشد نشان نقره را به دست آورده است در گران پری دوشنبه. و اینجا هر دو هم کوشش دارند که برای راه یافتن به مرحله های بعدی اینجا غلبه را بر نفع خود انجام دهند. اینجا یک کوشش از جانب آلابردیف بود که تا به آخر کامرانشاه استاپیریان نگذاشت اصول را انجام بدهد و به خاطر نادرست داشتن داور مرکز به کامرانشاه استاپیریان شیدای اول را نشان می‌دهد. طوری که قید کردیم کامرانشاه استاپیریان یکی از چهره های سرشناس جودوی سیاره به حساب می رود. در 31 سال دارد کامرانشاه استاپیریان و در دوام هنرنمایی هایش 2 مرتبه در بازی های المپی اشتراک کرده است و در چندین مسابقه های سیر جهانی جودو هم نتیجه های نظرس را به دست آورده است. اینچنین 2 مرتبه قهرمان آسیا از این رشته ورزش به حساب می رود و نتیجه نسبتا نظرستر کامرانشاه همان مدال طلای گران پری دوشنبه در 2 سال اخیر به حساب رقیب کامرانشاه آلابردیف 26 سال دارد و آخرین نتیجه نشان داده او هم نشان نقره گران پری دوشنبه محسوب می شود. کمتر از 2 دقیقه دیگر اینجا تا فرجام نیروسنجی باقی مانده است و فاتح محمد بیکف هم از کنار نشسته به کامرانشاه مصلحت می دهد که از همون قسمتی بالا بیشتر کوشش کند. اینجا شیدای دویم را داور به کامرانشاه نشان می دهد و کامرانشاه باید کوشش را زیاد کند و اصول را انجام دهد که کسب امتیاز داشته باشد، زیرا که از لحاظ شیدو نشان دادن به کامرانشاه آلابردیف پیش صف است. اینجا کامرانشاه هم اشاره میکند که آلابردیف با سر اینجا خود را دفاع کرد و اینجا داور هم ویدیو داوران اینجا میبینند که آنجا چگونه چیزی نیست. رقابت ادامه مییابد. 1 دقیقه دیگر در اختیار دارند هر دو این ورزشکاران.
کامرانشاه اینجا تلاش میکند. همون اصول دوست داشته او به قول اگر امکان دست دهد و یک حلوک درونی رو انجام دهد، فکر میکنم که در اینجا برای کامرانشاه بسیار نتیجه نظر است میدهد. алабердиев اینجا کم توجه میکند به کوشش‌هایش نسبت به کامران کمتر به چشم میرسد و کامرانشاه کوشش کرده ایستاده است اینجا که اصول رو انجام بدهد و در کمتر از 20 ثانیه اینجا توجه میکنیم که کامرانشاه چی کار رو انجام میدهد. هشت ثانیه دیگر باقی مانده است تا فرجام کوآزمایی. алабердиев زیاد خسته به چشم می رسد اینجا و کوآزمایی هر دوی اینها در وقتی طلایی ادامه می یابد. در صورت یک امتیازی وزن همون اصولی که گفتیم اینجا کامرانشاه میخواست انجام دهد تا با آخر اگر این به انجام رسد ما با باوری آن حالت گفتم میتوانیم که کامرانشاه غالب میگردد. حجم ادامه می‌یابد نیروسنجی کامرانشاه با алабердиев. و اینجا یک پرتافتی را میخواست ورزشکار دسته بیطرف انجام بدهد و کامرانشاه نگذاشت. ادامه می‌یابد رقابت آنها و برای کامرانشاه اینجا یک انمان پرتافت نرسیده ایستاده است که او امتیاز وزری یا اینکه ایپان را بر سود خود انجام دهد و اینجا هر دو هم خسته شدند. دقیقه ششم رقابت است که آنها با هم قوآزمایی دارند. همینطور با ورزشکار ما شیلوی سیوم رو نشان داد داور مرکز و کامرانشاه از ادامه قوآزمایی محروم می شود و در سبقت اولینش او به باخت روبرو شد. جاری است از لحظه رقابت هر دوی این ورزشکاران و ببینید که چگونه پرتافت‌های زیبا رو هم هر دو انجام دادند. همینطور توجه میکنیم به رقابت جهانگیر مجیدوف با سویتسکی آنتون ورزشکار از کشور اوکراین. جهانگیر اینجا با لباس‌های کبود و آنتون با لباس‌های سفید رقابت را آغاز کردند. ورزشکار ما 23 سال دارد و در مسابقه های سیر جهانی جدا
иштироки фаъолона ҳам дорад дар гран-при душанбе дар соли 2023 мақоми ҳафтум, дар гран-при Португалия мақоми ҳафтум. ҳамин тавр дар гранд-слами Абу-Даби дар соли 2022 ӯ ҷои панҷумро касб кардааст ва рақиби ӯ бошад Савитский Антон, 28 сол дорад, нисбат ба Ҷаҳонгир бузургсолтар аст. дар соли 2024 дар гранд-слами Париж ҷои панҷумро касб кардааст ва дигар он қадар натиҷаҳои назаррасро ҳам ба қайд нагирифтааст. ҳамин тавр як дақиқа аз нерӯсанҷии Ҷаҳонгир Маҷидов бо Антон пушти сар шуд. инҷо пойзаниҳое ҳам аз ҳарду ҷониб ба чашм мерасад ва Ҷаҳонгир кӯшиш дорад ки инҷо усулеро анҷом бидиҳад. дар инҷо Комроншоҳи Устопиён ҳам онҷо дар нишастҷойҳо нишастааст ва нерӯсанҷии Ҷаҳонгирро таваҷҷӯҳ дорад. Фотиҳ Маҳмадбеков бошад ба Ҷаҳонгир тавсия медиҳад ки фаъолнокиро дар ихтиёр гирад. ҳамин тавр 2 дақиқа аз қувваозмоӣ сипарӣ шуд ва ҳарду ҳам то ба ҳол имкон пайдо накарданд ки соҳиби имтиёз шаванд. инҷо ба ҳарду ба хотири камфаъолӣ довари марказ огоҳӣ нишон медиҳад ва аллакай шумораи шидоҳои Ҷаҳонгирро дар табло 2 нишон медиҳанд. кӯшиш зиёд аст аз ҷониби Ҷаҳонгир ва инҷо як амалкардеро Ҷаҳонгир анҷом дод. ҳамин тавр Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобати давраи дуюм ғолибиятро ба даст овард ва инҷо дар лаҳзаҳои такрорӣ мебинем ки чӣ гуна Ҷаҳонгир Маҷидов як амалкарди зеборо ба кор гирифт ва ҳамин тавр ғолиб гашт. ҳамин ҷо як ки наздиктар бишинед, садои телевизорро баландтар кунед, таваҷҷӯҳ ба гилеми якуми гранд-слами Тифлис, чун инҷо нерӯсанҷии Ҷаҳонгир Маҷидов муқобили варзишкори шветсариягӣ Даниел Эйч барпо мешавад. бо умеди пирӯзии Маҷидов оғоз мекунем таваҷҷӯҳро ба нерӯсанҷӣ. мавқеият аз ҷониби варзишгари рақиб аз остин хуб доштааст ки ҳоло кашмакаши идома дорад, худро раҳо ҳам мекунад Ҷаҳонгир ва як ҳолати таваққуф якдигарро нигоҳ мекунанд, нафас мегиранд, таваҷҷӯҳ мекунанд ва кореро дар зеҳни худ тоб медиҳанд ки амалкарди онро хоҳем дид ва кор боз ҳам аз ҳолати ист аз маркази майдон идома меёбад. як шидоӣ мегиранд варзишкорон.
аз пушт акнун боз H хост гиребони Маҷидовро бигирад. Ой лаҳзаҳои ночизе ки аз канори пой созмон медиҳад дар таркиби ҳунари H бисёр ҳам дида мешавад дар рақобатҳои гузаштааш ки ҳамон амалкард натиҷае дода буд барояш. барои ҳамин хавф ҳаст дар ҳамин ҳолатҳои пойзанию пешбодиҳӣ. ҳоло Маҷидов як ҳолати хубро барояш созмон додани аст. аз зери даст гирифт вале каме аз мавқеият канда шуд, яъне ки мавқеияти ӯ канда шуд ва боз ҳам идомаи ин нерӯсанҷӣ бисёр ҳам ҳасосро аз кунҷи майдон мебинем. хуб, Мате мегӯяд довари марказӣ ва варзишкорон дигар бора ба маркази майдон хонда мешаванд. ҳоло инҷо таваҷҷӯҳ ба сӯи H дорад. намедонам инҷо шидо аст. бале, шидо ба ҳарду варзишкорон. хуб, албатта ҳаракатҳо ҳаст, вале бино ба набудани партофт кор ба ҳамин ранг меравад, яъне ки мо шидоро мебинем. хуб, аз канор аз пушт ой даст ба гиребон шуданӣ буданд, вале як амалкарди Маҷидовро бубинед. Фотеҳ Маҳмадбеков аз ҷои худ аз курсии сониясанҷӣ овоз мебарорад, ба по мехезад, чун ин ягона умеди мо ҳоло боқӣ мондааст дар грандслами Тифлис. ва бисёр мутаассифона инҷо бубинед ки як амалкарде ки чанде пеш дар ҳунару иқтидори H мо мегуфтем ки ӯ аз ҳамин пойзаниҳо бисёр хуб истифода мекунад ва муваффақ ҳам мегардад. ва мутаассифона инҷо бисёр дидани ин лаҳзаҳое ки рақибон дастболо мегарданд нороҳаткунанда аст ва ягона умеди мо дар тоскулҳои бузурги Тифлис барбод меравад. бисёр мутаассифем. ҳолате ки таъби ҳамагӣ моро албатта хира ҳам кард. ва дӯстони азиз, баъди ҳамин наворҳои такрорӣ мо ба татами дигар меравем ва акнун кор барои гиромӣ ба рақобати асосии вазни 100 килограмм миёни Абубакри Акобир, паҳлавони хушноми тоҷик, бо Автар Синг, варзишгари Ҳиндустон, таваҷҷӯҳ мекунем. тавре ки қайд намудем, Абубакри Акобир дар даври аввал озод буд ва нерӯсанҷиро аз ин марҳила, аз сабқати дуюм муқобили Автар Синг идома медиҳад ва рақиби ӯ Автар Синг бошад. дар рақобати аввалинаш дар даври аввал варзишгари Туркия Остас Мевлудро шикаст дода буд ва ба даври дуюм роҳ гирифт. ба хотири яктарафа доштан ба ҳарду довари марказ инҷо шидо нишон медиҳад. ва дар сурати ғолиб омадани Абубакр ӯ ва инҷо як амалкардеро Абубакр нишон дод ки аз ҷониби довар Вазари баҳогузорӣ шуд. ҳамин тавр ӯ пешсаф мешавад. инҷо фикр мекунам каме дасти Абубакр осеб бардоштааст ва ӯ идома дода метавонад рақобатро. аллакай пешсаф шуд Абубакри Акобир ва
бояд дар идомаи хуҳозмоӣ кӯшиш кунад то ки натиҷаро ҳадди ақал то ба анҷом бо ана ҳамин шакл идора кунад ва ӯ метавонад дар сурати ба анҷом расидани вақт бо як вазари ғолиб гардад. ҳаҷме идома меёбад хуҳозмоии Абубакр бо Автар. Абубакр инҷо кӯшиш дорад ки қабл аз анҷоми вақт имтиёзи навбатиро касб кунад. камтар аз 2 дақиқаи дигар то фарҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. варзишгари мо 23 сол дорад ва дар чандин мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо ҳам ӯ иштирок кардааст. дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ӯ сазовори медали биринҷӣ шудааст дар ҳайати даставӣ ва миёни наврасону ҷавонон ҳам натиҷаҳои нисбатан назаррасро Абубакри Якобир нишон додааст ва рақиби ӯ бошад Автар Синг, варзишгари Ҳиндустон, 31 сол дорад. дар бозиҳои 19-уми осиёи Ҳанжоу ӯ инҷо як партофте дошт. варзишгари Ҳиндустон ки ҳисобро баробар кард. камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми вақти асосӣ ва шидои дуюмро доварбону ба Абубакр нишон дод. аз лиҳози имтиёзҳо баробар аст. ҳарду ҳам як вазари доранд ва инҷо вобаста ба дастовардҳои варзишгари Ҳиндустон ҳарф мезадем ки ӯ дар 19-умин бозиҳои осиёи Ҳанжоу ҷои 7-умро касб кардааст ва дар мусобиқаи кушоди Осиё дар Кувайт медали биринҷӣ дорад. سی сонияи дигар то фарҷоми вақти асосӣ аст ва инҷо Абубакр бештар бояд кӯшиш кунад, чунки дар сурати анамон огоҳии навбатиро ба ӯ нишон додан ӯ мувоҷиҳи шикаст мегардад. ба ҳамин хотир бояд бигӯем ки шидои навбатӣ барои ӯ хатар дорад. аз ин хотир Абубакр бештар бояд кӯшиш кунад. вақт инҷо ба анҷом мерасад ва нерӯсанҷии паҳлавонон дар Голден Ской идома меёбад. ҳаҷме ҳамин тавр Автар вазари навбатиро кор кард
و وزاری اواسطی پون. او پیروز می شود و ابوبکر یعقوبی هم مواجه شکست گردید و یگانه ورزشکار دیگری ما جهانگیر مجیدов باقی مانده است که ما به رقابت اون نیز توجه میکنیم و همین طور ما گلیم رو عوض میکنیم و به سبقت نوبتی توجه خواهیم کرد. اینجا همان لحظه های تکراری است که میان ابوبکر یعقوبی و اوتار سینگ نشان داده می شود و بعد همین لحظه های تکراری ما به گلیم دیگر می گذاریم.